Kwedi mu po men ya brankasa. My instances me no. Eda NDC for ekwakoto abayi President Mahama no. NDC for na me issue statement say President Mahama na de yama say Lord first omoma 40 Ghana. Any pa ya do say. Mama wakwaba wo frame me Adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ora Odi Ahenekan na Ora Nana ya Kese omo journalist omo di omo djuma e wo despite media na ende omo akekomo adwen e de akere politicians na fenso Ora Kissi ejaben eye special prosecutor na omo kire se eye Ora Kissi ejaben adwuma na oye no eye nsemhu na wodi kire se ni position na ekura no useless. Omo anfa manu pa anka eye. Na me ne omo ya adwen because eye special prosecutor no. Ye ni made pote a oye Ghana sika na osey no. Taxpayers money na always no. Because ye were politicians a omo ya past na present a omo edi Ghana sika obayi ye hu ade a Kissi ejaben eye sa your friend is saying special prosecution institution no useless cry totally useless nti na omo kasa me ne omo ya adwen na adenti enende Ora Odi Ahenekan Nana ya Kese atutu bia mane Ora Kissi ejaben na politicians Ora bia wo friend no Kofi Ofosu in cancer and the obedience wanting so aba as member of parliament on the ticket of NPP. Now watch Christmas and in the constituency war or 500 Ghana cedis each. And it's a nipa 40 or 50. As also chair more count. And the nipa no your MP or also chair 400 Ghana cedis. Na enkombra no na Ora Kissi ejaben akwakwache Ora Kofi Ofosu in Kansen sa adan a kwakwache sika people say they don't think far, they don't think madness. Kissi ejaben mana ade wadwuma na wo ye no wo left from right na ise muhu na wudi na amafo keka sen na ende eye Ora Nana ya Kese na Ora Odi Ahenekan ti asemi etu omo sa akom na omo akom adwen se Kissi ejaben mana ye wo kromi ha na politicians etu aba delegate omo disika NPP omo primary si omo call sika omo chair eye obvious evidence ba out omo ekere Vice President His Excellency Dr. Bawumia HAB honorable Kennedy compare kwa Japan HAB abi mpo kere honorable niska no ambedunti ye nto aba evidence social media obi ahu aside then no NDC fonso eye omo primaries omo elections bia omo disika inti NPP na NDC omo ina omo bomanyin anya sem ketwa akura odofo a wo hweme na me menti ase delegate no omo koto aba omo disika no ene ne hamo just go and vote na you penny no so omo ama disika won to aba no na me sa delegate in sense no ko so omo twem parties na so omo twem because Ghana ye wo NPP na ye wo NDC sa two parties na ye wo members omo do party no inti ka delegate in sense no betwem na se mo kwa akoyi mu new leader na party members obi ebetimi akwakoto aba I think say na better because delegate omo discuss din sem hundodo na ensem omo kan nyina no Ora ye fene say Nana ya Kese na Ora Odi Ahenekan omo kan politicians omo debate they me emphasize on eyo man penda da John Dramani Mahama ne de omo kan omo e kire say omo eyo omo primaries akwakoto aba eyo omo leader man penda da John Dramani Mahama e kire 40 Ghana cedis the whole Ghana obi ajibi omo de lawyer fair e koto aba eyi no as leader empo ne obi anko competition no o kire 40 cedis obia na me emphasize on man penda da John Dramani Mahama ne de because NDC for nende omo ayo omo hu saints omo ayo omo say angels omo ayo omo hu say omo bedi Ghana man omo bedi Ghana so da na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo and the Vice President Dr. Bawumia na NPP abai and omo bo Ghana
Now sometimes yeah because we have youths, we have Ghanaians omo wade a NDC for ababeye da enso ndey omo paint omo as if omo ye saint Ghana phobia JD because of short memory nti NDC for you have the nerves eba be catch yen say NPP for to aba what jiska NPP for to aba what cheska forgetting some mo chaba mo to aba mo cheska Ghana higher way NPP and NDC omo no mo ye problems omo yo yen how papa but aside bibiano NPP and NDC ba ko ye wa me no kasa wonim ne ye no because enye NPP ba so omo the policy bi ba ebo the whole nation enye NPP ba bi omo the policy ba ebo the whole nation NDC omo nka policy ba ko omo dia ba abo o man ni na ade na Ghana for ye pretend they as if say ye hu ne ekoso na politicians so omo efa yensa because omo ni say eden ya NDC na NPP o kwa kwakoto aba NPP for move to me 1,000 Ghana cedis, 500 Ghana cedis. NDC move to me 1,000, 500, 2,000. Meanwhile, you were Ghana have street light, common street light. Edundu accidents to see rough because street lights in Ejuma. Accra to Kumasi Road. Accident to me to nipe rough because a quite baby Ghana have no man yet. There are a lot of hospitals in Ghana how many facilities are. Ebonipa home dialysis machine. Inipe wu. You need dialysis machines for Ghana Hanom and any pay with the same cocoa. Nina NPP and NDC more said but you're about to buy politicians no much trees no more pampas 1,000, 2,000 and my delegates for power. Na yes, Timemphone ye bread. Na delegate for no one Ghana for. Yenti and Sama, Nana Kese and Odi Ahenekan a day at 550. That's what me mo bia 500 Ghana cedis ya. Na obi so koma 300 cedis. Obako be no bia koma 1,000 cedis. No kwede mu bo men ya branka sa. My instances me no. Eda NDC for e kwakoto abayi President Mahama no. NDC for na me issue statement say President Mahama na de yama say Lord first omoma 40 Ghana. Anybody ya do say bebrebe the whole Ghana bebrebe people ba ku for me to obi alolo 40 Ghana no mu yoma sabe tam Ghana say ye de kwamo na ne akwa peska no man na ye bank enti de ntia me say kwa me de ntia me say me no umienu ne aye omo sa ne say Ghana for ama NDC na MPP adwene aye omo say sebe bo de aponche kura gina ho a ombeto ama no empa enti yen so na ye to aba na ya se o na se we de otuma na onya o ntimento ai aba ye betu Messi 2024 campaign ame be ye ne se wo do Ghana na Ghana da wakoma so na wo se o pese Ghana ye yi a entena fie December 7th enka se wo nto aba wo do Ghana na o pese Ghana ye yi you see yen ye power na ye wo no ya na nipa bi andareti no ene se what to aba Odi Ahenekan kwa me ye bo a na wabetena konwa no so mfie nwotwe mfie nan na adwuma a odi hye wo ho bo se wotoma na obeba abeye no oba no onya enka se odi antuma anya adwuma ntime nto aba wrong koto tia no mo koto tia no no mfanhye nyansa tutia no ema delegate nkoyi obia mfamre wo se de onu ase obi wa se ye we ya to MPP ye we ya to NDC ye de ha de wo de aponche kra de ye beto ama no anu ne ene ya wo hwe kwan ye wo wa manfu nkrom kumankuma ne chi company health center si sika amanyofo chama delegate fo ani bro wani tuase nkrofo a chanka we bro nyade o ade na ngasa beba 27 delegates omo che TV eche microwave any ade OSP ghetto blaster OSP ntu onim na no wo de kra de no pokra de wa chiri na no a MPP fo ko yi flag bearer by na anya record public